naik kami pada budi nolong Allah dan budi boleh sejak baik tadi ramai juga itu naik kami dengan dua tapi dia mana kalau mana kita ikan saya setiap kami nanti lagi saya orang masak ikan lah ya haleluya orang mana kita ada Allah dan kita ada masalah kita It's never
Gracias.
bula ni ko umani umaituma wala beti kama wa beni na Dimenda so tunangala kwa kaka ni mwana dina ile tunaka bana ndo ndo ile kitu tabaga kwa kile ile tunaka ya bila kaka mmoja wa ngona na ngona ka na mwana tunaka kwa ile ndio kwa bila tuna ndio sana ana bora bila na choba na ile mungu So you need to understand that. And I know que na lua, na bula que na fala, o sea, digo que na tu, me va a acabar. Kena bibi doutor mokila. Kena bibi na ba bibi wana. Só me tive uma tabu, le ba bibi que vai. Ndogo sali tu selo ko ba, le tikine ni mo ki na tu. E vai tu ro be, voilà, le ba bibi. Sali tu selo ko ba, tikine ni mo ki na tu. Sabe Deus sobre o carro e que ele indo aqui na barra. Sabe Deus sobre o carro e que ele indo aqui na barra. Sabe Deus não indo aqui na lima. Sabe Deus não que ele indo aqui na lima. Sabe Deus não que ele todo e que ele indo aqui na lima. Sabe quando não tem todo o direito que não viva. Sabe quando não tem só o clima que nem dua que não vai. Quando não tem só o clima sabe que nem dua que não vai. Sabe quando não passa o calmo que nem dua que não vem. Sabe quando não passa o calmo que nem dua que não vem. Apakah kini kita tulisan, ini kita tutup, pesan donanda di pesan. Jadi mana nak pasal orang kita, na lagi keke, na orang lagi keke, na mana ni orang roti kita boleh pesan, keke ni macam, dengan bawa bina binata, nak tu. Kalau kita di sini orang tu, orang kita. Itu ada mereka lebih di bawah mereka. Kalau orang mereka di weekend ada semua buat. Kalau yang Allah, ya semua orang dalam orang tu, dan semua orang besar tu. Kalau kita mereka, kita mereka orang ini pun semua orang. Ini semua kapan boleh, itu orang kita.
Oleh teman kita nanti nimbulan dengan nama dibatu nanti. Esena ni opai nango, kwendo na ikikimu, isebutu ile butalata. Ye teruwe, iteruwe na babina. E kamini na kelele, kamini na kelele moro, e kara rara na ndarmoda, ye kamini ni ndoka, bale ka seso ni ndina, mausi na bikata. In the regular worship of God, praise. Praise. In the regular worship of the Sunday. Sunday, Lord, we worship of every war. The worship of Tehila, the worship of praise. You will look at the summit of the Sunday, in the terrible summit in the Canada, in the Canada, praise the Lord. Hallelujah. Yang berlaku bahwa semua manusia nanti kulo tumai yang membuat yang menunggu akan asal Kristus. Haleluya. Awak semata mata kini rasa mati, awak semata mata kini rasa mula, awak dua mata kini nak itu kulo tidak bisa. Ini tak mungkin sampai itu nanti rumah. You need to praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And bibi na makamina. Yoreka na kanibanga ya makusoma kripi. Yani simbereti wale na mbasi na natural. Endi. Simbereti na mbasi na natural. Ebo ndio kama na makusoma sapoi. Akeni mbele. Na siri pa yawata kene yana mwata. Sio nabuta wale na makosa. Praise the Lord. Sio nata ene siri na mwata kene yana mwata. Itu mana kau kata ya Allah benar-benar hati orang. Ya Allah betul nak perlu. Nyona raya nasami kau tu, itu orang bersama tu. Semua wasi tu orang lima. Jadi bila kalimat ini tadi wasi-wasi, itu orang nasami dua, kina nolong, kina wasi orang dua, yang menjadi wasi-wasi. Sampai wasi orang kedua, kina dia sama orang kedua, ayat kita orang wasi-wasi. Enapi wasi-wasi tahu apa? Ni mana wasi-wasi lo? Itu mungkin anda benediction, anda boleh tak? Anda pakai, anda tahu mai? Asal meraihkan, asal bertemu, asal bertemu. Jadi lagi kalau orang lima sama tulisan, sambil kan lima orang jawab. Sakitnya kita orang yang tulisan, nak kata untuk bertukuna, anda ngomong orang lima sama tulisan, sambil jodoh, orang jodoh, misalnya apa? Ena bahasa yang tinggi apa? Anda misalnya ni apa ya? Nak kaya dulu kan kita tahu lah. Itu nama apa? Everything that has breath has to praise the Lord. Amen. Hallelujah. Apa yang akhirnya itu boleh yang lain itu boleh itu boleh bilang. Ini boleh kan? Ini boleh di mana kita orang ini yang betul boleh bilang. Hallelujah. Amen. Emang menilai, emang menilai, emang menisuruh, emang menakar-nakar, emang menakar-nakar kepada orang-orang lo. He demands your breath. Yang sana ni semula. Boleh bisa. Yang rezeki membimbing orang. Yang cuma sehingga orang menyatakan, yang ini bertemu sehingga kau ini boleh mulai itu. Kau boleh cakap kau boleh berbuat esabna. There is a crossroad waiting. Yang cuma crossroad yang kita masuk, tapi cesta di kita tu. Mereka apa? Di mana tu apa? Apa bila nak pada tadi itu. Sampai apa tu orang ini? Sampai apa? Nanti tu dia. Ia jadi pun nama. Lagi orang itu, wemo. Di mana tu apa? Kalau nanti lesan, nanti lebih. Hallelujah.
boobu ñu bokk tey moo fa bu tey da ko xam ne you are blessed the Lord te ni kama ni mosolo na hala sema ni hala wala ndio mnaita msoma hala ndio pale wote na mosolo haleluya na mosolo kwa ni ndio na vamda kwa ni ndio na kala wa mai lakini baba ndio ni hala na mosolo haleluya lakini baba praise be to God. Praise the Lord. But this time, we're going to hallelujah. Or you go to the Lord, hallelujah. Well, and then the Lord will be not hallelujah. Lord, what we do, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. They come to the Lord, you go. And they come to the Lord, yeah. Yanda can remember give thanks. When you don't say more, you have been another time. That's all. When you don't say, they will be kept at all. Amen. Amen. I'll give you my number money now. Rather than go, it's up again. Amen. Asal dalam itu, ibarat masih ini, dah berjalan di sini. Kalau saya itu mah, saya itu orang di dalam orang itu masa sedikit itu tinggal. Alam orang Rasul, alam orang Rasul, usaha sih bosan, usaha itu. Ya, itu saat itu juga. Kalau kita tidak ada orang ini, saudara itu lah saya tahu kan buat orang pasti kita. Kalau kita ada estes, saya mahu tahu di sini. Itu betul apa? Kurang nawa. Toh benda apa? Bimar. Kalau orang kita betul we take things for granted. Because I know how to drive, because I can drive, because I have a good car. This is why I'm saying, no. When you go more, you need to praise Him for that. Hallelujah. So when you do it, I'm not praying in my mouth. And you go to the no more money to go. Because now, there's a little need to go. You know, Now, what's the question? Something to work in our source.
Sanungu kau coba. Upaya kau saserta. Asanungu muni mulu upaya. Sanungu kau upaya. Kau nampak bila binatang. Nak kalau binatang, kau nampak bila binatang. Haleluya. Kau nampak ini saya. Ibu bila binatang kau nampak ini. Moses indaranya mana mau? Baru kita mesti melalui bawa kriminal tanah tu. Beti umar ni bawa kamar kita mereka menjadi baru. Wasewan menjadi kita mana ni? Wasewan tineti itu yang masuk di sana kita yang tertoda lah baru teman. Kaki orang Moses, kaku ni sana lagi dulu mana benua, mulai kira bina kina, kau ni lagi bina tak pada tu. Teman malu, ni sana lagi dah bina kaki bina lah, saya nak bawa bina, saya ni bawa bina. Kemudian susu ni lor, kemudian orang ni itu, ni sama itu bawa. Orang sini lawan ke, ni balik kerana kena mai toko nama tu di setan. Oni lawan ke pada tanah tanah tu ni kau, ini mana mau beli dah mau mai bawa ini nak tak kau, ini bina orang tu tu. Ready. Haleluya. Kau ni orang ni kau nak orang ni kau nak sana, nak kau waktu itu, bersama mau kau nak ketemu, ni sama boleh suruh nak, ni sama mereka nak, boleh sama bawa bina tanah kau, boleh kau kau nak kalian tak ketemu, kau nak asli mana mana,
Isawa ko tamatsa na tura mo Jisu. Itu ko na tiko. Ang mga pinamilaka. Indaw yata yung mga ka. E na kayo wala tora. Indaw na kayo wala kino mga pinamilaka. E kapwa. Tamang ko pinakawa rin. Pinakawa rin. Reka mo na natin. Gawili ka na natin kinigantua. Ilang tigilin mo sa mga kalima. Ini yang lain lagi, kami potong, ini waktu nama kami ini. Teman tentang kelainan yang nama kita. Ini ibu sakit bersama kelainan itu mungkin. Karena yang lainnya. Kita orang kita sudah cemas.
Agora eu vou mandar uma corrente, uma pergunta, sabe aqui, When tingin ko naman ito magawa, taga mo kilomita. May mayroon ko ba siya kasi, yung safety na nakulong, na tumatag, kahit kawin mo. Diba karang rin ako? Nagawin mo lang ako, pagawin mo yung mission. Kaya nabibig na baka rin mo. Kaya naman tayo, o yun na yung lost ito po, kaya true, kaya nagbuling-buling ni Klo, kaya pura-pura ni Klo po, Indo na kaya nakapatuloy din na kahit na in London, botol na tulog din. Indo na kaya na bawin na nakakala. Indo na kaya na lang na tulog. Pero mo na sa mga rokoto. Queremos ser uno. La única que queremos ser uno. Rua, todo. Dopo aver eliminato il ciò, perché non è luz. Siamo simili a Taukawa, a Sabatana non farò. Então sabaram que não gosta. Aleluia. Lembrou? É só isso que ele não nos. Mas eu vou abrir na casa de Jó. É Jó ali. Vai demandar o sábio. Dona não passa por um cavalo. Ele tem que ir na rua. It is indeed a privilege for us. The 7-year obligation, the 7 years of God, it is a privilege. E non hanno pure fatto in tu volta che chiede non c'era, e non è domanino na meloso, domanino na piccola, e non va bene la cantatura, tutto di te. Non vuole di tomata, e non va bene la non vuole di tomata in 2 anni. In 2 anni. Volete la dama? La va bene la non vi si aumentano, non è la propria, non vi si. Mi hanno messo una di me, e dopo questo, e c'è di va bene la guarda. Alleluia! Dobbiamo mettere sempre un po' dalla nostra vittima. Aver ucciso Sakayama. È un antico tipo. Non te lo dico, mi sembra una cosa. Allora, la puoi fare. E non la chiede. Si va lì. Regate là, venga bene. Ho fatto tutto una neve. Come può aprire la cattura? E che anche chi la trovo è una simile di cuore. It's a privilege. Se nemmeno tu possiamo fare una bella lavoro e bella va. Tu la mamma lì. Devo dire una mamma che viene alla gente e mi due salta caiato. Anche fuori di cuore. Quelli che stanno vegliando in vicenda. Sta vedendo una buona, sta vedendo una vemos a sapere che possa avere un'opportunità, se non va a passare come il suo talento. Dammi una lettera, ti dico, ma è bene, today, mi soltanto. Non ho ancora una
Uliza baba. Haleluya. Niseme nao, haleluya. Unaweza kupata mtu umetoka kama mbao. Anaelewa kabisa na mbao ya kama kitu. Ndio kwa nini kwa kimosa? Wanataka. Umosalista. Sasa kwa nini? Entonces,
Kurang, ini orang yang belum lulus.
songkor yang terang. Bisa orang orang mungkin lagi darah beli bahwa ini. Ini bakal mata songkor bilang karena binakan yang berat bagi bakal mata kita. Dikatakan nama itu, karena menilai itu lagi. Ini bakal mata kita, ini bukan kita kita. Mana kita? Dan Allah menilai menilai. Menilai kau lagi itu, Yesus yang Allah